Assalamualaikum and a very good day everyone. Okay, this time I want to explain a little bit as a revision class for part 2 group discussion about speaking ya. Ini untuk kelas teacher juga, so I will be switching BMBI throughout the video. Okay, jadi macam biasa 3 minute preparation time dia tu ya. So you have to brainstorm all the points. Teacher kasih ingat satu kali lagi ya. Jangan bahagi points. Ya, ada 5 points, kau ambil satu, kau ambil satu, kau ambil satu. Aku ambil 2. Jangan begitu. Kau brainstorm semua points, kau punya tu semua points. Okay? Jadi, how to brainstorm? Boleh kami terlarang. Kamu kena ask yourself, what is, when is, where is, who is, why is, how is. Begitu semua kan. Yang 3 minit tu kau brainstorm guna words ya, bukan sentences di setiap satu isi tu. Kan ada bubble map nanti. Bubble map tu ada 5. Semualah yang kau kena tulis. Point ni apa dia punya isi yang kau rasa. Letaklah perkataan apa-apa yang berkaitan. Semua 5-5. Okay, jadi lepas kita preparation 3 minit itu, dia punya discussion, perbincangan itu including, termasuk making a decision, termasuk buat keputusan itu adalah untuk 2 candidates. Memang kita tiada 2 candidates lah. Tapi sebab ada calon bersendirian, mungkin mana tahu ada calon bersendirian, mungkin kamu jadi 2 candidates. Kamu punya perbincangan dan membuat keputusan tu adalah 4 hingga 6 minit. For the 3 candidates yang grup-grup 3 candidates tu ingat 6 hingga 9 minit. Jadi kamu praktis pun 6 hingga 9 minit supaya kamu boleh rasa macam mana 6 hingga 9 minit itu. Ataupun kalau 4 candidates 8 to 12 minutes lah of speaking. Jangan ada the groupings practices that you recorded yang kamu rakam hari tu, ada yang lebih daripada 12 minit kan? Jangan. Okay, next. Okay, ingatkan ni, kamu cuba ikut ini turutan ni, pastikan setiap orang ada setiap satu ni. Taklah macam starter situation ni, janganlah semua orang. Contohnya, ini nak payahlah candidate A sejak kononnya. Okay. Tapi mesti ada dia punya first turn, mesti ada candidate D punya first turn kan? Jadi nanti kiranya tengok berapa ramai banyak ni sebenarnya. Okay. Sampai sini semua orang sudah bercakap kan banyak kali. Baru choose one. Kau choose one, dia choose one, choose one. Sama ada dia agree kah, disagree kah, gitu. Lepas tu barulah conclude. Conclude ni mungkin orang lain, yang lain tu tak perlulah conclude. Conclusion tu apa suatu hari tu? Okay, based on our discussion and our choices, we as a team has chosen this point as the best blah 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 because blah blah blah. Itu selepas kamu sudah setiap satu orang tu choose one. Lepas tu justify their choice and then agree or disagree with others. Lepas tu barulah conclusion tu satu orang saja. Okay, jadi antara semua checklist ni starter sama conclusion saja yang satu, yang lain semua orang mesti buat. Okay, ini adalah sedikit peringatan ya for part 2 speaking Muay. It's not a presentation. Ianya bukanlah satu pembentangan. Ianya adalah perbincangan, discussion. Jadi jangan macam yang sudah sampai tanya tu dia cakap Assalamualaikum, bla 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 bla. Tak payah. Kamu sedang berbincang. Macam naturally berbincang, macam mengumpat gitu. Discuss as many points as you can. Memanglah macam 8 hingga 12 minit tu sebenarnya tak panjang kalau setiap orang mau cakap 5 point tu kan. Tapi as many points as you can. Mungkin kau sempat bincang 3 poin satu orang atau 4. Kadang-kadang kau terlampau banyak perbincangan, tinggal 2 saja. Tak apalah, yang pentingnya lebih dari 1. Lepas tu elaborate tu as much as you can. Give specific example. Example tu kau explain lagi. So always justify your choices. Contohnya kau cakap kau agree ataupun disagree ataupun kau cakap I'm not sure about that because mesti ada because. Habis tu bila sudah bincang semuanya and you always justify, you always give examples, you always elaborate and explain, you have to choose the points that all of you have discussed the most. Janganlah macam kamu bincang semua macam 1, 2, 3, tiba-tiba kamu pilih 4. Tak logik lah begitu. Mestilah pilih sesuatu yang memang semua orang ada cakap, dia sebut, dia ada sentuh masa dia punya perbincangan tu. Janganlah yang pilih yang paling sikit dicakap tu lah, itulah yang dipilih. Tak logik. Okay, let me show you an example of what we discussed in class. Sama juga macam yang part 1. It's about the situation is knowledge is the understanding of information. Having the necessary knowledge will help us in our personal and professional lives. Benefits of getting knowledge. Jadi
kelebihan belajar itu, what are the benefits of knowledge? 1, bring social change. 2, communicate effectively. 3, new invention, personal satisfaction dan professional development. Setiap satu ni kita akan tanya soalan. Ni soalan ni, what kind of knowledge that can help us communicate effectively? Ni semua jawapannya. Who can teach us communicate effectively? A benefit of gaining knowledge is communicate effectively so that we can solve problems and issues effectively, and then we can be confident. We learn how to communicate effectively through a book, macam ini kan, atau we watch TED Talk videos, we learn something from watching TED Talk videos on how to become confident. Jadi tengok ni, banyak dikasih kembang, dikembang lagi di sini banyak. Kalau begini kamu punya mind map masa preparation time yang 3 minit tu awesome. Tapi yalah, do as much as you can lah. Sebab 3 minit kan bukannya panjang. Ini ni panjang masa teacher. Nantilah kita practice lagi macam mana mau kembangkan isi dalam 3 minit for part 2 muat. Okay, itu saja. Hopefully you are able to do your best in your speaking exam. Bye-bye.